at timanante gayamyo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, ganti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao a drama. Well, manipod ka ni Kabsat Loisa, saan napod na nagan tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay amin a Rimando family from Bless Rimando iti Benguet. Respicio family from Sandra Aleria, Ken Esther Draculan from Pilar Abra. Kastimanti ko na ni Kabsat Loisa. Dear manang biyanang, kapada sakit ibalasa ngak ti padramakkan ka. Sana panagpalastog ngam napintasak mat. Iso nalaang tanapili akitagbalin anobyok. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Loisa nakkaw. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Larry apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kaayan ayat ko. Ngam awan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pasyar. Ay nasaan kumamatakas ta anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Larry kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Larry. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no syakla ang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mata, nababadmat nga rod iti init. Tinapatag, nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklunak adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itod mo lari. Tada si daan mi kininanang ko no rabi Imbagpay kan ka ni Kaul, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ngam suplada mo. Kat, siyak ngay lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat ni Kaul. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakitak iji sangot ti store ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala ngamin nga nakitak. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am-am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan.
Wen ka di insan. Ngam panag ko nakat adamot pa na gusto na kanyak dayjay. Sa bali nga minti pa nagkit-kita na kanyak. Ta nagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarungkar. Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am-am mo ti lalaki, akayat mo ang pagpaaraman. Addamanan ijay sangot ti istorje nakita ko nga lalaki di na minsan nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamutan, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ngam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Aya. Han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasa nga Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigon daway. Kayat ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Akad, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman akloy sa... De, Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenzo? Je kabarbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak.
Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko matoy sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man no niya ti kayat mo, ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. No kasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino day tay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak bang ujero pa na? Agdat-daton kadikan kaday jay. Awan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na pa'y lati imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuan pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan, di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no pukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo. Ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, songbata mon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti songbat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katamamok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Kayat ko nga sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmut lahing, Loisa. Napalalo ti ragsak
ko. Ni, Renzo, inarakop na matanan. Katagayan ayat tamuteng saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na dyan nga agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo, Kaano ngay arumwarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo no ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. unay datan. Sige, bayam, tano dati wayak. I-chat ka, tag kita ta itiruar. Wala, sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anayin bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaaykat nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak, takan ka na yon ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man kan ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day Arenzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipureng dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atayp ngay bagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na tirupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastatit suram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka, kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Loisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailaw ang tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamo matimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Taksak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayaran kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapoy ko pati maramidan na nga ikinalpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, katmayat ah.
Katno kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang nilari no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga matainsan. Insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang matainsan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Han mat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to data ka ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ka ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wala na. Nga may sala baboy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pa'y lahang nana. Utang ngamin dayjay. Mabay mga umutang idado. Mga ano diya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya. No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom insan? Wan insan nga may sala ang 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumarting ka! anya dajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamatan ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa ngamin to'y nobyom. Katagiti wanted ngagduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Natiliw nga rod tinobyo kat nagsikugak nga awan ama ti impas ngay ko. Aging ka ita saan pa nakarwar ti ama ti anak ko kat jakmeten na kinobyo iso a single mamak ita. Ada kita dito abroad, insakripisyok ti madayo tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko, kat ti adal anapidot ko iti dayta kapadasak, di ka bastag talak iti saan mo unay nga amamwa tao, saan nagaputagwapo, kat irukmamon ti dayaw mo. Amuan pa yan na imbag ti kinatao wano background na tapno sigurado. Alakastan, tigayam mo, Loisa. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, dayta kapadasan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Agyaman kami manan, Diyos tagnina ititonggal maysa.
kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod ka ni Kabsat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngam sakbay na, hello man pa kini Larry Pulido kandagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donifer Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastoy mantik ko na ni Kabsat Vina. Dear manang biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kabsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaran kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siyak. Iswa main insecure kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Ngamin hawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti Kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day jay Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti Kabsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta ti naramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika. Kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti Kabsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akwagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti Kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na Kabsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit naman. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti Kabsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak mat na kanayon ti agad adjas para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di Kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawak. Kat masair mo tirik na na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon day ta nga ibagbaga.
Panunutom kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Ag istorya akla ang mat. Pangasim at adikan mapmapan niya boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itian niya pa lang amin na rason. At ti ex ni manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman! Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabalay, hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Diyak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rinangan mi nga agasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayo na mlatan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa'y ngan anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guwana. Ngaman niya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga ak tumanon di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, painururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyong? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle timang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agidaw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakal. Awagak laangin ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papakanyak, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na.
Gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsul mo. Dahita agvina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtid itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak ng mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano kanungay? Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to, nanang. Sanak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalive iti trabaho. Ka, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saanan, Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina anak ko. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. Nuanda nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Ruko, hanak samot nga kayat jakabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na laing dayta. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kaslasaan a mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat tibiyag ti donya. Ni, adda kamat gayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Ruko. Oray anya pa itar aramidam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Ruko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam?
Kasjay, at talaga ni Manang Nora. Nasingan ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswadi na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kinniruko dayta. Anmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuhapay mga min anang asawa pa'y laeng manan dayta aroko. Itikasken ka pa'y laeng mat. Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Anmat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay ngamin nga da kay toy Manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talagaan agduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan Manang Nora. Kasano, di kan sama nga minagdigdigos Vina. Anya nga haan, nagdigo sakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita umat basit ti hygiene mo Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo amaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sadot? huston man! No, han nakakayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isaksakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Kat dinakpulos sinukon wano inay ayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapo iti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko.
Isadya kun inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak, iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mangpasakit iti pada a tao, tagbalatag matlakan ka ta aramid mo, iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, makablawan kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabsat Leti san napud no nagan tintay i-drama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugo La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunani kabsat Leti, Dear Manang Biyanang, nakairwamak ti umutang, no jak umutang kaslaglaladutak, awan gaganay gayak. Aggagatala kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaam? Inton sumaruno nga lawas. Agdiskitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangan. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay na, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay na, saanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlaang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamom ken kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Anuam nga minayang agpaiso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusildo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi manan ti pangigas-gastusam Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagi plaeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ang ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Uwan nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya. Bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Mari Leti. Ngamawan ko rata. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak Maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo Maray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninanaan sing dato nga kwentas. Balitok day ta Maray. Una. Igamam ka di.
Hanak nga gumatgatang iti peke nga kwentas. Api nga ita kalaang late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam na nga lami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati naramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadaal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok deta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko nak. ay, kwa. Ni Maria Isabel mo't lang ah. Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailanta. Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto yung kwintas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namare, apay masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta, Amo maray, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawam? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laang itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo da kita? Ah, ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rodan tay supot ka. Kwa, nanaansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayad ak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita, late anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Unak magtuntabuok mo. Nagpariban ka ka day. katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang da, tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon, no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa, matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mo't dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag, tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asaan nga ammo nilakay mo? Ibagam magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat. Salsaludsudon da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayadak tumatlang ano, agsweldoak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali, tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. At damot nana, nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulyo kan kwa na. Adda nga min utang na asaan na pa'y anabayadan. Anya, at damot utang ni Marileti kada kayo, nana. Wag, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yan day di Marileti. Maiwaras samot ng ti utang na. Amangan no saan pa'y nga amo nila kay natikas tangar aramidan na.
Ay, matuo ka na nga rudan ang mangururay iti bayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel, anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa yan nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat ti agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Lanusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusik nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Ang mga nudakkel una yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ang asawak. Apay ni Marilete, Manong? Pudno ka day. Asikatin nang ilibre iti riband na idi naminsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok a kwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itireband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulen damat lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay una yan ti kasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amang kit din o dapat tinagutangan adi maamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastoy lang. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masaya at magtanagawid kang Lite. Apay ayala kay. Apa di mo yung bagbaka kanyak nga adugaya mong ti utang mo. Utang! Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumari nga Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa lang nga ibagbakaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may diti balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan Lite. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga ungutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak ta asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay ngay nga nagpulong kayo ka ni Rodel? Wen, tamno maamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rodel kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na. Ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo. Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may diti balay tayo Lite? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodel. Agsalsalud-suda ka na sayaat. Yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka lagi ti utang mo. Kadiwan. Agkanya-kanyatan. Diyak maguston ti kastangar aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madani ti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan tim mo tang. Wag!
Ngam no umutang ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta No na umakan, di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti mises ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala itinasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasi ugali na. Amo na ama di tiriknak. Tainlimod na ti may papan kadagiti utang na. Ngam isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel, Iti kasi aramidan na. Diyak among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nul ulbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa ikat inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't namin anaturod ka nga imutang. Kitidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matrigdi Saan nga may parbang di kas nga inaramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyat amom, ang mga numay ayo tirik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangkin ka. Jak ko namnamaan nga mapasamak dahi tatang. Naimbagla nga unta naranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sanyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururayak lete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana? Hando nga ipapabarangay anana? Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Aggigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han kon nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kayat kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, adamot labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro, dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan kay ti si Daam. Nagdinengdengak.
Sinagpawak iti tinuno a bangos. Edi suyulat ta itan tatang. Ne. Apay kasta tila nga ba nakatugaw? Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Awanan, nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrak tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyan ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag tatang. Kasla kayat kunti agina na. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay namare, apay nga akas tamot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsak. Di ka ngamin unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkan kamare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Bintay, gustakan bakit? Nalala, Huston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa saad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Ay, Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit ditag dawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, ingkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taurikas jay tinaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabuteng akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayim mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sa kabsat, diti drama tayo. Manang!
Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.